खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी सिंह बतराम नौकजरी अहमद मरुब पाव तोम्बिसना हाई स्कूल की कंपाउंड की सरू सयांग सिंह फंग की थौदोक CBI बु थिगथनबा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग यूनियन होम मिनिस्टर दा स्टेट BJP ना तकसिंगदौरी इम्फाल सिटी मनुंग थंगना थंगना बोम पोखाइबसी पालिब सरकार असी शासन हैत्रे इम्फाल वेस्ट की पुलिस ऑफिसर पुनमक ट्रांसफर तौगदबनी हाइना MLA श्याम कुमार फोंदोखरे अमदे कांग्रेस पार्टी न मतम सांगना लेंगाक्तुना मालेम की सुपर पावर सिंगी मनुंगदा अमा ओइना लैरिबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाइख्रे पाव संदोंग पिजरी तोम्बिसना हाई स्कूल कंपाउंड की हंदक मियोय कयागी सरू सयांग फंखिबा BJP मणिपुर प्रदेश ना याम हक्चिन लवी मसी CBI दा थिगत हन्नबा जनवरी 2 दा दिल्ली दा चतुना प्राइम मिनिस्टर मदी होम मिनिस्टर दा तक्षलगनी हाइना स्टेट प्रेसिडेंट TS चाउबना फोंदोखरे ngasi president na luchingduna tombisna high school da chatuna mafam adugi phibam yengsinkhre tungda paumi singda state asida thokpa thodok ta state na inquiry tawba BJP na thajaba leite independent oiba CBI na handaki thodok asi thigat hanaba honargani लिसिंग मचमापल हुंबुद्रा मंगादगी लिसिंग मग चमापल हुंबुद्रा मापन फाउब चथखिबा कंबोडिया पोल पोर्ट के मिहाट की हेक मथंगदा मरी मखों खंगद्रिबा मियोय कयागी सरू सयांग फंगबा से मणिपुर की असिना मालेमगी अनिसुबा ओइरे थौदोक असि तराइना लौबिगनु मसी यामना अरुबा वाफमने असेंबा लंगला लंगजिल खंगद्रिबा फाउबा मियामगी इहौ लेप्तना चंगसिन बताय हाइखि स्टेट गवर्नमेंट असिना प्रजागी मायोक्ता तकरीबा क्राइम मयाम से चौखटनबा होनबदा मतेंग खरत ओइरबसु पांगनी लोनना मियाम पुदना पुंदना तोदो असिगी लाला लंजिन खंगनबा CBI केस असे सिननबा खोंजंगदा मियाम खुगना इहो होबियो अमदी BJP न सुमतिन BJP न सुमतिन पांबियो BJP Manipur Pradesh na hari basimak central government si iduna thargani darkar lege isasat na prime minister home minister na waham ase takshan gani अमरोमदा तोम्बिसना हाई स्कूल कंपाउंड की फंगलिबा सरू सयांग सिंह फोरेंसिक साइंस की कांगबुना कन्न थिजिले मियामगी वाखलोंदा चिंगनबा लेबिगनु हाइना होमगी थबकसु पुरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोखरे कांग्रेस बाबन पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाना मखा तारदुना फंगलिबा पोलम सिंह अदु करंबा मतमदा थोखिबनु हाइबदु खंगबंगमगनी तंगाई फद्रबदी मापानगी फोरेंसिक कांगबुदसु येंगहनगनी चपचाबा लंगला लंगजिल फंगलबा मतुंगदा चपचाबा एक्शन लौखतगनी हाइखि सरुसो फोरेंसिक साइंस की कांगुन मखोइसे एग्जामिन तौनबा लेबाकसु लौरे सरुसो लौरे हजेबा मदुगे एग्जामिनेशन जो जेकन कन सथरी मरबदल मसिदा अखोइना याम पाखनिंगा लिते मसि असेंबा साहित्य सुबगिनो कमाय तौनो हाइ पुनमक्से बजिकि साइंस से यामना एडवांस ओइरे हजेबा मरमदन हजिकी फोरेंसिक साइंस के लेबोरेटरी थाजल्लाबा कांदा खरम खैदि खंगानी अदुगसे मदुदगी जिक नकोगी डिवाइस अमा खक लई मदुदी कार्बन डेटिंग है तोरगाना मदुगी मतम मदो खंगदा काम मतमदा थोकी बनो हाइबसे चावराकना खंगम ngमगनी अदुल मदु पुनमक्तो साइंटिफिक ओइबा मीन्स की थ्रू दा मसे एग्जामिन तौनरबा खोय मटेरियल में हम कलेक्शन तौरे चलिबा दिसंबर थासी की तांग तरागमंगा दा MG एवेन्यू दा तांग कुनगा माथोइदा खुयाथोंगदा अमदी तांग कुनगा तरुकता उरिपोकता बोम पोखाइबदा मिसिमिना कया थोखिबसी हौजिक पालिबा सरकार असिगे शासन हैतबा मदे इम्फाल वेस्ट की SP मथौ तौदबदगिरी डिस्ट्रिक्ट असिगी पुलिस ऑफिसर पुनमक ट्रांसफर तौगदबनी हाइना MLA श्याम कुमार न फोंदोखरे माके क्वार्टर पांथोकपा पाउमिसिंग उनबदा मांगना मखा तारदुना इम्फाल वेस्ट की SPSC सीनियर ओइरबा IPS ऑफिसर ओइबदा नतना मबुकजेल सेंगबा मियोय अमा थंबा दरकार ओइरे हौजिक लेरिबा SP अमसुंग पुलिस ऑफिसर सिंह ट्रांसफर तौबगी मतम चपचारे हौजिक इम्फाल वेस्ट लेरिबा पुलिस ऑफिसर सिंह थबक तौद्रे ममांगदा असेंबली चथरिंगैदा BT रोडता नोमै कापनबनी हाइबा थौदोकता संजित अमदे रबिना लेखिदबदा चेनाबा पुलिस ऑफिसर सिंह हौजिक सु थबक तौदुना लेरि
सरकार असना पुलिस ऑफिसर सिंह प्रमोशन पीबदा राजनीति की खुदचंगबा अमदे मागी मागी मरी मता यावरकपना सेंगना थबक तौजरिबा मियोय सिंगदी प्रमोशन पीबिद्रे माना मखा तारदुना बॉम्ब पोखाय हलिबा मियोय सिंग असि मियोय बगी पुक्चेल चेंदबा मरिंजल यावदबा मियोयनी प्रजा की फतब तौरबदी प्रजा मियाम की मरकत लैबे यारोय पिखरबा इम्फाल सिटी असिदा सीसीटीवी कैमरा याहंदन थंबा हाइबसी होम डिपार्टमेंट ना अरानब थबक तौबा याननबा तौबा माली एमएलए के क्वार्टर अमदी लनाई युम सिंगिदी सीसीटीवी कैमरा सिंग मथौ फजन तौई हाइखि पुक्तेन सिंग तौबोरगदी अथुबदम एक्शन लौगदबने अदु अथम मदमदा इम्फाल वेस्ट लैबा पुलिस ऑफिसर मयाम सिंग से टोटली मास ट्रांसफर थादोखिगदबनेबा अदु नत्रगदी मनी इम्फाल मनुंग बॉम्ब पुखाई बगी दायित्व से इम्फाल वेस्ट की एसपी नंबर 1 ही इज द रिस्पांसिबिलिटी सिंबा मिरक्ता बॉम्ब लंघेंदना मी हानबा मी हालिबा सिलिबा सिंबा ग्रुप सिंगदो पार्टी ओरिबरा कना ओरिबरा मोय दोसो मिथिंबोंग मितंबांग मरिंग जाउदबा अदो मी ओरिबरा कनाद्रबा मधु पालबा सादगन साथीबा अदुंबा मीजिंग हैदुना आई साउथोन हाइरी प्रजा सिंगरकनो प्रजा सिंगरबे से लंबी खुद मांगजन मसा ngakतनी हैदुना मणिपुर की मीडिया खुदिमकी मतिंग लौजरगा प्रजा सिंगदा अमदि मरी लेनबा अथॉरिटी दा अपील तौजे माना मखा तारदुना हंदक तोंबिसना हाई स्कूल दा लेपाक तौथोकपदा मियोय निपान की सरू फंखिबसी सरकार ना यामना लुमना लौब दरकार ओय वाफाम असिगी मतंगदा येंगशिल्ली अमदे मसिदा चेनबा मियोय सिंग चपचाप चैराक पीगनि हाइना फोंदोकप खक्तना कानरोय लमदम असिदा आफसपा की मरुमदा मियोय कया हातखरे कया मना मांगखरे माना मखा ताना कमिटी अमा सेमदुना थिगतपगा लोइनाना दरकार ओइरबदे मांगखिबा इमुंग सिंगी डीएनए टेस्ट तौबना चिंगबा थबक कया पाखत हनिंगे कंगला सीआरपीएफ लांगजिंग की मफम सिंगदसु एक्सपर्ट सिंगना मखा ताना थिजिल हनिंगी हाइकि याम थिंदब तौदना ngaidana koi thijali yeng sele mo ta kutak ta foreign expert sing kauraga medical science man ta khangba sing tawraga mang imung manungi mi sing do kutak ta tharaga special arrangement tawraga hairu mayam sing asi mi mang ri imung manung sing gi mayam sing do adugi magi DNA test mayam do adu tawraga koi soina haibadi puthokong ngone ba atanda ari ba koin jalo mi kuji yalo mi adugi matam ni haraga thaidok nambadi adu kanam kuji pam adu natana koi no je kangla manung da so koi सिंह तौरमीना मणिपुर मी मांगी मसिंग यामे अदर मांगी मयाम सिंग से कोई कंगला मनुंग से कोई तौर येंग जगह से कोई दगा ओइरेबा सामने अपन तब सांग ले मरिना कंगला मनुंग से जगह से कोई मसी तौर येंग बगी मथौ तारे कांग्रेस पार्टी न मतम सांगना लेंगातुना मालेम की सुपर पावर सिंगी मनुंगदा अमा ओइना लैरिबनि हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi इंडियन नेशनल कांग्रेस की चामग कुनगा मापल सुबा मपोकुमन थोरम दाइख्रे ngasi कांग्रेस भवन द पांथोकप थोरम मदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गायखांगम मिनिस्टर एमएलए अमदे कांग्रेस के लुचिंगबी कयाना सरग्याखे कांग्रेस की दमक कथोखरब सिंगी मफमदा इकाई खुमनबुतखे थौरंग मरी लेना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना कांग्रेस की शासन नतना तुंगी दमकता अतै पार्टी न शासन तौबंगमलोय लिसिंग अनि तराग मापल की पार्लियामेंट इलेक्शन दा सेंटर द हौजिक शासन तौरिबा पार्टी असिगी कैंडिडेट थीबा फंगलदबा याय मान मखा तारदुना स्टेट असिदा हौजिक पॉलिटिकल पार्टी खरदे मंगदुना नुंगाइना लेरे ओइदा पादबा कया ngangliba singi paukhum कांग्रेस न पीरोय कांग्रेस की एमएलए खरा कांखोंग चाहेनगे हाइना पॉलिटिकल पार्टी अमन खल्लिबा से कदौनुंग द ओइरोय हाइखे यामलानी फॉर्मली पुरमा कांग्रेस सही एंड क्वालिफाइड फॉर द रन कांग्रेस मसानी सोथोकी बने मरा याव मसाना मामी प्रांस कर करना के हिंगनी निखरी करनी संग निरंदे है मरा लेगात तारा अदु उपाधि देना कैसे कोई अदु कांग्रेस पार्टी यामनु मरा तारा लेवासीगा अमदी लेवासी स्वयंसीगा लेहाउसीगा सुनेसा अदु पार्टी कोई बना होना उसी पार्टी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी सुनते चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना स्टेट असिगी थादरकपा सेंथुंग असिना थमोय सेंगना
थबक तौगनी पार्टी खराना कांग्रेस पार्टी द चैरिबसी पाप पुगनी चैब तारबसु महाक मसादा नत्रगना मियोय अदुदा चैब याय पार्टी द ओइना चैबदी चुमलोय कांग्रेस पार्टी ना मतम सांगना शासन तौदुना पृथ्वी की सुपर पावर की मनुंग द लेरिबनी मसी अतै अतोपा पार्टी न नते हाइखे कांग्रेस ने शासन तौरबगी न तौ इंडिया है मसी पृथ्वी की सुपर पावर मनुंग द चलिंगसी बनाना तौरनो बीजेपी ने तौरता है इंडिया की इकोनॉमी की पोजीशन से मसी योगिक से कांग्रेस ने रखा कांग्रेस ने शासन लास्ट 60 ईयर शासन तौरगी इंडिया की एनी स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में एनी साइंटिफिक फील्ड का और ना करना डिफेंस की लंबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में मुझे लेवल क्रिएट करने में यहाँ से कांग्रेस ने ना करी एमपी ने तो उन्हें हाइड्रोलिब्रा बीजेपी ने तो उन्हें हाइड्रोलिब्रा और ना करना लेफ्ट पार्टी ने तो उन्हें हाइड्रोलिब्रा हाइड्रोलिब्रा उरीपोक हाउबम देवान लेकाई दलेबा एंजल डिजिटल मीडिया सर्विस दा बॉम लंगसिनबदा चेनाबनी हाइबा मोइरांग हनुबा लेरक्तगे मपा मचा अहुमदु मिचमने मराल पिसिनबनी हाइना ngasi मोइरांग हनुबा कम्युनिटी हॉल दा वाकन मिफम पांगथोखरे चाउकट खोंथांग लमजिंग नुपिलु की मिहुचिंग यावना पांगथोखिबा वाकन मिफम अदुदा एल हेमाचंद्र महाकी मचानुपा अनि बिमोल अमदि दिनचंद्र मिचमने मखोइबु करी मरम की फारिबनु हाइबना चिंगबा प्ले कार्ड कया सिजनखे वाकन मिफम अदुदा याखिबी दिनचंद्र की लोइनबी इबेमचाना इमुंगदा पुन्ना चाक चामिनदुना लेरिंगैदा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो की कांगबु अमा लागलगा मखोय अहुम फाखिबसी यानिंगदे बोम पोखाइबदुदा मखोयगी इमुंग मनुंगी मियोयसिंग अमत्त चेनदे मराल हेक्ता पिसनबगी थवोंग असी यानिंगदे हाइखि युमदगी चिंचिंग थोगा सा सानम चिंचिंग थोगा पुबिगरगा मोय लेरंग मचिनदगी फाबनी तोबिने हाइबीदो यानिंगदे नुपीलु की लुचिंग भी अमना फोंदोखिबदा मिचम मियामबो बोम लंगसिनबदा चेनाबनी हाइना हेक्ता फाजिनबगी थवोंग यानिंगदे फारिबा मपा मचा अहुम अथुबदा थादोकपिरो हाइना फोंदोखि मेरक्ता बोम लंगन बाजे कनाजु नुवाइबा नते दो अखुजु नुवाइते अजु नुवाइतगा जे हेता उबा मा देगी कनु तो बम जुमदा एजला तुमदा साद्र ले जबो मी हेता मरा छंजलगा जब फाबदुथि मसिदि तौबिगन मोइदा कोइ हाजरिस All Manipur United Club Organization की मीटिंग मखादा इम्फाल ईस्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना कुमन लंपक कांगशंगदा नुमित हुमनी चुपना चथगदबा लीडरशिप रेजिडेंशियल कैंप ngasiदगी हौख्रे हौदोपगी थोरमदा आमजुगी प्रेसिडेंट डब्ल्यू श्यामजाई अमुकोगी प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी खुमन अमुकोगी एडवाइजर केटी रहमान इम्फाल ईस्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट राजेन यावना तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयागी लुचिंग कया सरुक याखे मियोय चामरी रोमना सरुक यारिबा कैंप हौदोपगी थौरंग मरी लेना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की कन्वेनर डब्ल्यू गुनिंद्रोना ngasiगी तंगदु लेता द्रबा मतम असिदा मियामगी पुंसिरोल द पिरकलिबा चैथेंग सिंह असिबो अनौबा अचुंबा मायोंदा पुरकनबा पांदम द कैंप असि पांथोपनी फोंदोखि ngaikai kayadagi pirakliba safu kaya sina aikoi gina haron sing mairoi sing yelokni sing amadi miyami punsiron kunairon amasung lenga kuron pirakliba saite amasung masibu anoba mayona madasum toktuna chakana ba hona badai koi gina haron aikoi gi miyam amasung miyam gi luk sing amadi lamdam sing gi thing tang sing lawgada ba phire tawgada ba thawdam amasung nainagada ba wafam kaya do mang thamjaraga kem ase amukona sin jabane स्टार्ट लेवल गानगाई सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुरना जनवरी की तांग अहुमदगी हौना चयोल मचुमना चथगदौरिबा गानगाईना लाकपदा याइफा पाउजेल पिरकई कुमै असिगी मनुंगदा कनागुम्बा सिंगना बन ब्लॉकेट ना चिंबा तौबिगनो हाइरि हौजिक पाउगी मरथना तेमना प्रेकमा ब्रेक की मतुंगदा मुकन्ना तराम नोकचरी मखादाबा पाउदा मालोम तुलियाय मदलेबा इबुदौ पाखंगबा संगलेन अमदे कम्युनिटी हॉल ngasi चीफ मिनिस्टर ना संगाख्रे लाई पाखंगबा सेवा कमिटी ना सिंधुना पांगथोखिबा थोरमासिदा नावरिया पाखंग लाप केंद्र की एमएलए आरके आनंद डीसी इम्फाल वेस्ट के राधा कुमार सुसरग्याखे इबुदौ पाखंगबा संगलेन असि लुपा लाख निपुगनिपान चंगना साबनी अदुगा कम्युनिटी हॉल असिना एमडीएस अमदे एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी साबनी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना इम्फाल एयरपोर्ट सेमगत सागलिब असिगिदमक अमुक्ता लम एकर चात्रुक लोकसिंदुना पीबसी इंडियादा अहानबनी मसि पुमनामक मियामगी मतेंगदगी ngambani केंद्र असिगी मई इशिंग लंबी थोंगी खुदोंग चातबा लैरिबसी एमएलए गा तानरगा सेमनना पखोनगनी गवर्नमेंट ना सेमगत सागलिबसिंगदा आयत अपन पीबिगनु मसि तुंगी मिरोलगिनी हाइखि
इंडिया की इतिहास का मतलब अवतरा एक चाकू कहना इवसे इंसान या तो किसी इतिहास का उन्हें बोलनी है मशीन करेंगे नो तो उनका होटल का कोई फ्यूचर जनरेशन उनका होटल का सही साफ क्या नापने लगा मैं मशीन की ये गिरगा मालूम नहीं हुआ अल्लाह मलाई से मायने से जिनाओं से मैं पूरा होना पांडर भया पूरा होना मणिपुर की सिंगम सुंदरम की सुंदर लापतोड़वा जनरेशन मैं हमसे की ये नगर मैं हम तक भी बनी है मैं हम की तो भी मन है सारे MLA RK Anandna International Airport Semgalakpada Mafam Sida Leiriba Miyoisingda Kanaba Pibiu Government ki scheme sing lakpada airport semgatpada soklaba miyamda ahanba khudongchaba pibiu haiki International airport lakmatamda ate facilities mayam lakmatamda leiriba dwai ki surrounding praja mayam sing madu khudongchaba phangdragadi artha thokte ne right feel tabi adna si simai wakal chen thamjaraga kai tobi age na praja ki kai tokse kamai tokse ke eng lugis policy la kan da koi manipur kai le hogra ke wafa mayam leibda maina lugis policy ki su part mo riba international koi airport lakpa matam da koi jaga si maru ina koi kendra ki displaced ro mayam sing si mogi scope krai da no मखोई फ्यूचर क्राइड नो मखोई इकोनॉमी के नो कर्म मोंग नो कोई ऑर्गेनाइज तो करगे अरेंज तो करगे आइबसे मसे मतम पुनम इज माय मेन कंसर्न एंड आई बताई एमएलए मन मदई कंसर्न होय lamgi chayet nabadagi manipur dagi sports university hongdoki batarabadi manipur sarkar na madugi daita pugadabani haina protection of agricultural land and natural resource organization na crisis of sports university in view on preservation of agricultural land in manipur haibahiramda manipur press club ta pangthokiba paugi mifam amada organization ki advisor m churamani na lamdam sida phangba mahau leiba chengna mapandagi pusilakpa super fine ani sigi marakta chauna mamal khenarakpa kaya sidagi lomi singna ninghannarakpagi machak amasu oi senjau paiba madi bureaucrat singna su lofam kaya leisinduna lanai gi oiba hospital nung takai fam amade makal kaya gi yung kaina chingba sajilakpadagi law uramba lomi sing law yonthokpagi hainabi ama oirakhibani ISTV lokon asidi laisang school amade mi leinabada natana law singu tawduna matam matamgi mahi merong thaduna hingnana lambi oiribani organization asina hiram asiga mari leinana lawkiba warep sing laukthokladuna manipur dagi sports university hongdokiba tarabadi madugi daita sarkar na pugadabani organization asigi makhada sub committee amasu semle lagliba tang tara phabuki manungda sports university sananabagi chap chaba mafam propose tawgani manipur gi lokon singda lanai hospital nung takai fam chekon mahi loisang na chingba amata sabe yaroi masig mayokta makal maka kaya gi khongjang changsingani haiki लाखलिबा जनवरी की तांग तरा भावुई मनुंग मणिपुर द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबियु हाइदना क्लेम तौरखिबा प्रपोज तौरखिबा मफम लेरे स्पोर्ट इंक्वायरी मा असिगी पलानो न कौजरगा फमिबा रिफम के लापिरिबा कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी म्यूजिक यावरगाना सब कमिटी मना मसिगी रिपोर्ट अमा जनवरी की तांग तरा भाव मनुंदा गवर्नमेंट दा हाइबु फम सिदैदना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से साबदा पाई मतिक चाइ हाइबसे मसि थमननबा कोई पांदम थमजरी चटकिबा तांग कुनगा तरुकता उरिपोक हावन देवान लेकाय दलेबा एंजल्स डिजिटल मीडिया सर्विस ता बॉम लंगसिंदुना मियोय मरी छोनखिबा मदे अकाय तोय थोनखिबा थौदोक अदु लाइबक थिबने मतुंगदा असिगुम्बा से अमुहना तौबिगनु हाइना थौदोक अदुकी मतंगदा सेमखिबा जेएससी की प्रेसिडेंट ना फोंदोरले माना मखाताना फोंदोरकपदा बॉम लंगसिनखिबदु सेल की डिमांड गा मरी लेने हाइना पुलिस ना फोंदोकखिबा वाफम अदु यानिंगदे हाइरिबा दुकान सिदा कनागुम अमतना सेल की डिमांड तौबा मदे नुंगाइनदबा लेते अवाना तारबा सिंगदा सरकार की माइकेदगी मतेंग पिगनी हाइबबु थागतबु फोंदोकी करी मरमदगी बॉम लंगसिनबिरिबिनो अदु पुलिस की माइकेदगी दी बॉम लंगसिलिबसी सेल की डिमांड लेबदगी ओइरमगनी हाइदना खबरदा पेपर दा आम इबिरे तसेंगबदी हाइलिबा असिकुंबा जेल असिदा करिगु मखल अमतगी ऑर्गेनाइजेशन अमतगी अकोई सेल की डिमांड सिंगबा अदुगु नुंगाइनदबा करिगु ममतंग असिबौदा लेते अदुना पेपर दा फोंगि सिंग अकोई पुलिस की पाव से अकोइना पेंजदे लाली मसी चुमदोपियो हाइना अकोई जेसी की माइकेदगी प्रेसिडेंट अमोइना सेंदोकजबिवानी
Tamenglong district ki Nonedagi awang nungpoklomda kilometer 10 rom chatlaga laiba Thingau khuldagi kilometer amarom changsilaga laiba railway gi tunnel amagi manungda IED ni chingnaba ama ngasi thengnare hairi mafam aduda None gi police sing changsinduna thibongbagi thabak chathakre hairi Langthabal Kendra ki manungda mapuroiba leitrabi mioi chohumda makhoi gi leihoriba angang singi mahima sing tamhanaba enrollment form Kendra sigi MLA Kesyam nayan thokre Langthabal Kendra Widows Welfare Association sinduna judging Mairen Khong Community Hall da pangthoki bathoram sida association sigi president M Memthoi secretary Subita Su Saruyakhe MLA Kesyam na khunai sida mama mapa ani changna angang semba phawba ningba thungdaba yauribane adubo nupa laikhidraba mama singna angang semba haibasi awaba mani masigi yengduna kendra sigi angang chamre lemna lairik tamhanaba honabani masida natana mama mapa laikhidraba angang kungamari su class 1 dagi 10 phawba lemna handaki session dagi lairik tamhalagani haiki jamro metric वर्षु B वर्षु MA वर्षु उन्नांगा अजी गाइडलाइन से हायर कांगदी वखल से मगुं फारकरी कोई समाज से सौकलन के हायरदी वखल मगुं फार मीसिंग से असली मदि दरकार है अदो वखल मगुं फार हायसी गाइडलाइन विज्ञान फसना ले कांग ने वखल मगुं फारकरी मरमोबा मसाना ममाई मतें पंगकरी अगे माने नी वरकाला समाज के कदरो में हम कलकरी तवकरी Milalna lamdam asigi ngasi phawbada lol amadi mayek mapung phana chawkhat hanaba changsilakpa khongjanggi manung jana lamdam asigi aiba singna puthorokpa lairik singda yariba makai lonyan yaudaba lairik singda lup singna state national gi mana pinana ba mari leina ba pumna makta khanghanduna lakringai handak chahi ke site academy new delhi na lam gi lol da ijaba afaba lairik ni haiduna piba site academy mana pinaba laukthorokpada manipuri lol na taba khungang amadi refugee hairiba lairikta piragani haibasi milalna angakpopo ihari masi lamdam asigi miyambu apangbasiba karemnabani haina lauroidabaki maram leite masida achauba namthak tauriba site academy state convener bo lexical committee gi member dagi lokthoknaba thabak paikhatpa hore hari BJP Imphal East District ki makhada BJP Khurai Mandal na sinduna party sida miyam na ming chanbagi thoram ama Khurai Laikhulem Beach Sanglenda pangthokre thoram asida Lok Sabha gi mikhalda mirep oikiba RK Ranjan Yuba Morcha gi president O Males Mahila Morcha gi secretary L Bobby Khurai Mandal gi president TH Jugi Mohan Su Saruyakhe RK Ranjana Bharat BJP ki mapangal kankhatuna state kayada ahongbal lakraba matung Manipur da su laknaba honasi Manipur da hauzik miyoi lak ani ki mathakta BJP da ming challe haiki Bharatiya Janata Party se nupa hakari odawri nupi lo mapunga ni akan lo niyam thawa nupi sina se active role ga maninga ka karna laiwak sevura laiwak ki musi mutanga ma ki akam lo mukuna kamna madu mak to ga kahan nabi lo asulu lo lo ni se masi lo Handak Tombisna High School compound dagi saru sayang kaya phangkibadu lamdam siki mafam khangdana mangkiba micham kaya security singna farga manghan kiba singi oiram loi hainingai leite haina akomlu kanglei paki jerol amana phongdorkli athuba matamda mari leina baloisingna changyeng tawduna miyamda asengba mari makhong khanghalu security force singna leiramba mafam sing amade hauzik leiriba mafam singda su mangkiba miyoi singi saru polang kaya ama leiram loi hainingai leite hairi Center for Organization, Research and Education nasu saru sayang phangkibasi hakjin lawbaga loinana mafam sida makha tana laibak kothoktanaba atai semga sagatpagi thabak lepnana ba phongdorpagi wafam sogatli phanglibasi awangba thaki expert committee ama semduna maning makha tamba forensic inquiry ama chathagadabani makha taba ain gi thabak lokhatnaba yanaba maduda phanglakpa report miyamda athuba matamda phanghangadabani hari Namthak tawduna tangka kayada nupi oibiki ikai khumnaba manghan bikraba matung chelabani haiduna puraga hundoklam laga nupa mangkhre hari
Thaudok-sida chenariba mioi asigi maming Moirangthem Tombisna chahi nifu apokpa laikhidraba kanhai Langathel Mamanglai kaidagini mahak ruling party ki MLA amagi chak thongba mioi ni hairi victim masayawna Manipur Press Club ta pangthokhiba paugi mifam amada haukiba June kunganipal October 12 amasung December 13 da MLA gi quarter da nupi macha sigi nupi oibiki ikai khumnaba manghan biki hairi mara leiraba mioi puthokani haina MLA na thajaba pirabasu ngasi phauba Tombisna lot khibadagi thiba khangdana leiri ngarang December 13 ta Imphal West Women Police Station da wakat cherol ama pisin khibaga loinana FIR ama lokhale hari Amarom da chahi tare tangari binupi macha amada nattabali chalami haibagi wahauda hauzik jail da leiriba uruk litan makhongdage and barun gi mathakta wayan chathaduna athuba matamda chairak pibina ba JSC dabi tawre Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada JSC gi convener wahengbam ongbi Sushilana JSC na changsilak pakhongjang khudingmakta tongan ba civil society organization amade mahiroi organization singnasu mateng pibiu haike MSU की नेटवर्किंग कोऑर्डिनेशन की सेक्रेटरी सलाम प्रेमचाना MSU na mamangda barun gi mathakta thamkiba thingba sing komthokpa leiti haiki angang singde thokpa sexual harassment gi thodok sing losinduna thamba silaibak thibani haina Manipur Commission for Protection of Child Right ki commissioner A Navachandrana phongdokre wafamasi ngasi commission asigi matenga loinana Khoirenta Khunau Baptist Youth Society na child right issue gi matangda Khoirenta community hall da pangthokpa nomgi oiba awareness program da mahangna phongdokhibani thawamadu da khulgi chief S Simon Com Sawyake Commission ki member CS Navachandrana RTX Lisingani Mapan TH Jayana Overview of POSCO Act and Mahabirna Basic Child Right Amadi Advocate Dr. CH Narendrana an overview of child right Haibiram Sidawanganki Chief Guest Oina Saruyakiba Commissioner Navachandrana India Damadi Manipurda Angang Singi Mayukta Ain Kaiba Masung to Anindaba Todok Watok Toklabasu Ngasi Pauba Ayambana Losinduna Tamnari Angang Singi Damak Pangjapam Tok Pahak Sing Panganaba Commission Asi Lady Haiba Miamna Kaubigano Pangpam Tok Pahak Pangdaba Matamda Commission the Wakat Piu Haiki Mari Lainaba Police Nataga Payne Lokan Tobiu Madu Mapakal Commission Jalaki Mandi Tuminali Masi Aina Yena Patel Manipur Sigi case Yapre Complaint of the number of Vidana when I talk away in Mali Manipur Masiki case Yapre Masi Aina Nosan Lagalaya Roy Nosan Bigano I see Sumbo allow single winner from Silla. Jamai Educated Self-Help Group Amadi Liai Kulen Village Nasinduna Jamai Cultural Program Liai Kulen na Pangthokre Liai Village ki Chairman D.A. Saharini Amadi Jamai Educated Self-Help Group ki President Buni Shimona Marueba Mir Singh Oina Saryake Buni Shimona Lamdamasi ki Nat ki Chanabi Singh Yokhanaba Pandam da Thoramasi Pangthokpani haike Dalai di college wu arohine zakhalu then all these things have performed earlier, so as you have witnessed, and these are going to continue to keep up the culture and to promote the culture. Blossom School gi Tarasuba Kindergarten Graduation Ceremony ngasi Gem Hall da pangthokre Tharamatu da IS Officer oiramba E Sonamani SSA gi State Coordinator oiramba L Ibomchana chingba mioi kayana saruyake L Ibomchana tungi mapi mapa oirakadoriba angang singbu aikoina ningthina sembi batangai fade haiki Kada Bisnupur Committee gi Thopuna ba Thochom Ongbi Manglembi bu President Salam Kiran bu Secretary General oina khankre All Assam Manipuri Students Union Central Committee Assam ki President Seram Herajitna Luchingba Kasar ki mioi taramangana saba kangbu ama Maitei Ipaipu Singh Haurakpam Manipurda Puariga Mari Leinaba Khubam Amadi Laifam Singh Yengnaba Siljarda ki Khongsan Khrei Kangbu Asina Jiri Bamda Thunglaba Matung Central Committee ki President Herajitna Baumi Singda Ima Laibak Manipurda Palamba Ningthau Singh ki Khubam Singh Yengba Amadi Sahi Tarek Khuntakpa Matungda Mapanda Leiriba Manipuri Singha Iramdam Manipur da Lairiba Ichil Inau Amati Ahlaman Singha Hena Nakshinanaba Mari Thamnaba Pandamda Educational Tourasi Chatpani Tim Asina Manipur gi Kangla Loktak Androgi Mafam Singh Yengani Hari Haiba Education Tourasi da Khoi Chaliba Tim Asina Khoi gi
लेहौरीबा अखोगी चैते कुंताकुई मतुंगना अखोई मपान मणिपुर तारिबा कुंदारिबा अमजु मणिपुर लेरिबा अखोगी सिंगाउसिंगा अचेतबा मरी तुंगना पुंजी सांग लेनबीदमक्ता सुमे जुसु तुरसे चलगा सुम थबगसी चाखतपा थवांगदा हेना कुमांग तोसनबा होनबगीदमक्ता गसिगी जुसन तुरसे अखोई सिंजाबा University ani linkhanaba sarkar na warep lokhibabu All Manipur Muslim Girls Students Union na taramna okre amaromda oja singi khongjang mairo singi yenglaga handokpi hari hauji bawgi merthana tenba break amamo break matungda amukana taramna okseri makhata ba pauda kairau makting amadi kyamgai Muslim Arapati Gram Panchayata Niyom Lamna Nirmal Bharat Abhiyan gi makhada low cost latrine sanana honare haina kairau Kendra Minority Muslim Development Organization gi President MI Khana Phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada mahana makhata raduna Gram Panchayat ani asig manungda latrine sanana ba Icon Foundation koba NGO amana survey tawduna yum lising amaga chani tararongi list thagalake adubo organization na thigat pada yumnak chatet lomdi aran ba thengnake lairaba imungi mahutta inakara khunba yum kya su yaurongke hiram sigamari laina na PSED DC Impal East da wakat khre makhata na achumba survey ama tawduna sanana bhona biu natrabadi organization asna miyam galoina na punna thengnagani hari Kairau Martin GP amadi kyangwe Muslim GP anida Swas Bharat Mission gi makhada sargaba apunba sanitary latrine kising amaga saniro masigi manungda zatre romdi jinain oidre hiram masi matangda Kairau Kendra Minority Muslim Development Organization na house to house ki koi survey ma chalu bakanda haran basi zatre henkre Impal East Police Commando nangarang narup thungkhongdagi Pripak Progi Second Lieutenant ama fare hari Police Department ki PRO gi Cherol amana phagalaba mioi adudi takhelambam naubi chahi kunthagani pan apokpa laikhidraba manglem jaw janam sandrok makhalaikai dagini mangondagi maru taruk yawba 9mm gi pistol ama phangle hari Amaromda Impal West Police Commando nangarang Krishna Premi Oil Pump manaktagi RPF PLA gi kadar ama fare Bharaba mioi adudi Khaidem Sadananda chahi nipugamathoi apokpa laikhidraba ibohal moirang khum makha loklau bungdagi ni hari Film amadi drama haibasi mass media ki maroi besaruk amani haina Social Welfare Minister AK Mirabai na phongtokre All Manipur Filmmakers and Producers Association na sinduna Jan Manipur Dance Academy da pangthokiba ani suba future actor khanbagi thoram da mahak na wafam asi phongtokibani thoram asida PDA gi chairman T Mangi Babu MLA O Landhoni Impal East Adaksha Oramba ke tombi shu saruya ke mioi nipuga tare na tongan pa tangka kaya da athoi hen tanarakhiba asigi final da S Sagarna future actor male TH Archanana future actor female takre Minister AK Mirabai na Lamdam Sida Film City ama sanana bagi ayabalaire film amadi drama na Lamdam amabu achungba maike de purakna bhona bada achogba thodang lori phongtokhi Sarkar na chu hariba ngasigi ekoi Malayam sideda film city ama Manipur da leiba taragadi ngasigi hauradiba ngasigi film bu chawkhatna bhona bada achogba mateng ama hoigani haibigi wakhallon na se masina ekoi Mangwin na haraga hanakta December ki tang kuni thoida cabinet na film city ama hangna bagi damakta decision lawrabane Kuman Lampakta Sabaloiraba ISBT Kudakta Bus Sing Thabagi Thabak Hohangadabani Haina CPI Wangkai Local Council gi Soibam Lakai de Pangthokiba Miphamna Takshili Kanglabu World Heritage Site on Thoknaba Kuman Lampak Sports Complex da Sports University Class Kudakta Hongnanaba Amadi Tombisna High School Compound dagi Saru Sayang Sing Phangkiba Judicial Inquiry Tawgadabani Haiba Warep Sloki Mipham Asina Local Councilor Taragataret Nauna Thau Punanaba Khanbagaloinana M Subolbu Secretary wena khankre hauzik makata ba pau pizatringe ki marakthana thabaki pau lobisi hauzik thabaki pau pizari ngasi ki thabaki pau da Indian Army ki Territorial Army Officer ki pham khara lawgadawri masagi chahi taragani pal dagi nifuni thoi phabu ki manungda leiba graduate pass tawraba mioi singna December ki tang 13 phabu ki manungda darkhas tharakpa yagani parikha center na Silong ni hari
Mathangda CISF ki sports quota oina ASI amadi head constable khara lawgadawri masagi chahi 18 phawgi manungda laiba yamdrabada class 12 pass tawba masana amada sanaba haiba miyoi singna January gi tang 18 phawgi manungda darkas tharakpa yagani hari Mathangda Assam Rifles ki rifleman humfugamari lawgadawri masagi chahi 19 dagi 19 phawgi manungda laiba metric pass tawba miyoi singna lagriba January gi tang 19 phawgi manungda darkas tharakpa yagani hari Indian Navy ki steward cook amadi Topaz Miyoi Singh lawgadawri masagi chahi 19 tagi 19 phawgi manungda laiba metric pass tawba miyoi singna January gi tang 9 phawgi manungda darkas tharakpa yagani hari Indian Navy ki sailor khara lawgadawri masagi chahi 19 tagi 19 phawgi manungda laiba class 12 pass tawba miyoi singna January gi tang 9 phawgi manungda darkas tharakpa yagani Mathangda Indian Navy ki sports quota da sailor khara lawgadawri masagi chahi 19 tagi 19 phawgi manungda laiba class 12 pass tawbaga loinana sana khotnabagi lamda haithoi singthoiba miyoi singna lagriba January gi tang 8 phawgi manungda darkas tharakpa yagani Mathakta panjakriba thabaki pausing asigi hena akupa marol babu parata leba job center dagi khangba yagani hojik oinadi matang se thabaki pau pijabaloi jare hojik makataba paumuk lobisi hojik makataba paung pijari Sahitya Seva Committee Kakchingna English Ingani Taramanga ge Chandra Sakri Laishram Chumthang Sahitya Pinabagidamak Essayda Dr. KSH Santagi Kangleida Thum Short Story da RK Nauria ge Ahanba Mana Amasung Sairengda Romina Naurem ge Nungshigi Lainamda Pinabalauk Thokrai Mana Singasi Samiti ge January Tang Taramanga ta Pangthokadaba Nifuganipal Suba Foundation Deda Kushinagani Hairi M. Upendra Nasintuna N.K. Lukhon Mangang na iba lairik ani Khaina Mairi Ahanba Saruk Amasung Ani Shuba Saruk CPI ge Conference Hall da Phongkrai Thawamasi da Progressive Writers Association Manipur gi Vice President L. Ramesh Chandra Progressive Literature House Manipur gi President L. Solen Kumar Amade Association gi Hanagi President J.K. Luangsu Sarugyaki Writers Forum Impalna Puthokpa Lairik Ani Soibam Ekendragi Isai Sereng Lairik Merathagi Sanarai Amasung Thauchom Dhanasri na iba Waves of Fragrance ngasi Manipur Hindi Parisat ki Holda Phongkrai Thawamasida Forum ki President Lamabam Biramani Amasung Vice President Irungbam Basanta Susaruyaki Forum na tha ahum ki oina puthokpa Sahitya ki mapau Manipur Nipal Subamasing su puthoki Manipur da khundariba apikpa phurup singna magi phurupu hena chawkhanaba honabada UCM na angamba mateng pangani haina lup asi president Yumnam Nabachandra na phongdokrai Ukhrul district ki manung chanba Sirara khong khulda pangthokiba Christmas ki thoramda UCM na su saruyaduna khunja singda angamba khudol tambada waphamasi phongdokibani thoramasida General Secretary Jaychandra Konthaujam amade atai thaupuba kya su saruyaki khulgi ahal waraba singda kambal khudol tambaga loinana Kulgidamak ising hapnanaba tank amasu khushnaki Nabachandrana UCM na phuru lining khaidana chahi kaya Manipur miyam galoinana thabak tawduna lakli kanagumba kharana UCM bu tampak lamgi khakta leiba oina uhanba si aranbani UCM da lamdamasida khundaminari ba phuru khudimaki member oi aikoi lingjel manadrabadi kaidongai dasu chawkhat pangamloi phongdoki UCM na matam chuppada kayonunda ijambi wafum akoy communal ge wafum kusi pawada UCM sei tarago ondoi miyangi damak thabak tawjara ko sida akoy karimatu yawjaratri lamma masjid al-minari ba yalomi khudum makki mafamda akoy tandu latana amala bala nusina santi leida habadu natana akoy ge future se akoy ude akoy masjid al-minari hana sunadana akoy masal gi marka khana chainadana akoy future natte habase UCM ni amna mun lawja dadugna ba wakhalo amakani
Community Development Society amasung Ward Development Committee Ward number kunna sinduna IMC Ward number kungi mafam singda sinba thungna luna na thamnana bagi campaign Councillor and Tombina wangkai ningthem pukri mapal da hodokrai thoram asiga society ki advisor S Ibonbe amasung and Nodia Susaruyake Councillor Tombina ima imoinu irat thongniba lakpaga loinana luna na thamnaba pandamna campaign asi hodokpani government khakta ngaibagi mauta isa isa na tawba ngamba sing tawho matam oire haiki jiri ke dibong jiri muk lambi sembaloy dana thabak lep ki bagi mayokta ningthembam jiri bam ki miam na yaning da phongdokre maitai na club ke secretary E Sana Tombana paumi singda lambi asi Pradip Roy kauba contractor amana sembani api ba thabak ki matungina ningthembam phawba yona semgadabada meter chahumlong watlinge da thabak lep ki bani mari lena pa authority na loishin driba matek asi sembina ba pungning chingsli Youth Club Brahmapurna Sinduna Haukiba December Kungataruktage Angang Singbo Hiram Kaya the Kanganduna Matik Jaba Mioy Amamam Oinana Pangtokpa Fly High Thoram Ngasi Club Asiki Ground the Lotion Cray Lotion Bagi Thoram Daya School Kendragi MLA E Chan Retired IS Jugindro Club Kimihut Biswamitra Susaryaki Jugindro na Angang Yokpa Matamda Yamna Tatita Oina Tauridabani Asigumba Cam Toina Pangtokpana Angang Singitungi Punsida Apaba Oigani Haiki Electricity Department ta Dain Harness ki thabak tanari ba singi mifam ama pangthoktuna Electricity Department Dain Harness Association MD Junus Khana President Singajit na Secretary MD Saijamana Finance oiduna semkhre ngasi mifam na Dain Harness ki thabak sing one time da hapina ba memorandum government ki official sing da pishinduna taksilagani hari Department of Information and Public Relations na puthokpa lisingani taramanga ge Manipur Government Diary ngasi phongkrai IPR gi Parliamentary Secretary K Megachandra gi Babu Parada laiba official quarter ta pangthoki ba thormasida IPR gi Director W Rajan amade Publication Manager TS Sarat Sharma su sarugyake K Megachandra na diary asibu namliba Delhi da laiba farm adudagi ihan hanba copy hek lakpaga release tawbani haike Director Rajan na ahenba copy lakpaga Miamda January amadagi diary asi phangangani haike ngasi gi paukche singda URF ki ming siznaraga paisa khaiba mioi ani phare haibada yauriba sekta dagi mayang lambam Anil hariba mioi asi KSA ga hiram amatada mari leina khidraba mioi ni mak mayumakai pankhibana maram oiraga sahi asi October 3 phangkiba executive committee gi mifamna association dagi pothabada ayaba pikhrabani hari hojik sanabagi pau Nasi Sanamki Pauda Anishuba Herojit Warism Gold Cup Under 14 Hockey Tournament Kimapu Hockey Union Larigambam Lekaina Oikre Manipur Hockey na Sinduna Kumanlam Park Hockey Stadium da Tim Tarukna Saruyaduna Chathariba Anishuba Herojit Warism Gold Cup Under 14 Hockey Tournament Ngasiloshin Kray Losin Bagi Thoramda Manipur Olympic Association gi Secretary Sunil Elangbam Manipur Hockey gi Associate Vice President N.G. Munindro Social Activist L. Momon Manipur Hockey ki President KSH Thoiba amadi atai masak naiba mioi kaya susaruyake ngasi aroiba numit ki sanakiba match ta Hockey Union Larik Yangbam Lekai na height sinjamai wang makheti lekai bu goal ani shino da mai thiba pidna tournament asigi mapu oikibani Hockey Union gi mai pakpagi goal ani adu Suresh amadi Y Vidyanandana chanki Ahum suba position ge sanakibada All Jiribam Sports Association na Posterior Hockey Academy Manipur bo penalty da goal ani shino da mai thiba pike chathakiba tournament asida best performing gi mana All Jiribam Sports Association ge CH Victor Top scorer ki mana Hockey Union ki Suresh best goalkeeper ki mana height sinjamai gi Tony na takre winner oiraba team da trophy ka loina na lupa lising manga runners up tarba team da trophy ka loina na lupa lising ahum suba position tarba team da trophy ka loina na lupa lising ani thoroma pusing na khushna ki
Mishi Kolna Mari Suba Mangshatabam Iboyama Madi Arambam Puinapati Memorial Kungamapal Super State Level Championship ki overall team champion oikre. All Manipur JB Association na Sinduna Kumandapaki Indoor Stadium da unit Taragani Thoina Saruyatuna Chathariba Mari Suba Mangshatabam Iboyama Madi Arambam Puinapati Memorial Kungamapal Super State Level Championship Ngaslotion Kre. Lotion Bagi Thoramda Parliamentary Secretary K Megachandra All Manipur JB Association ki President Om Manglem, Assistant Director Sports Manipur University ki Dr. C.S. Pradeep Amadi Atay Myoy Singh Susaryaki. Numitarong ni Chatharakiba Championship Asida Mishi Kolna Gold Taraganipan, Silver ani Bronze ahum puna medal Chamaga ani Fangduna Overall Team Champion Oikibani. Mules na Gold ama Silver Taranitoy Bronze Taruk puna medal ni Pugataret Fangduna ani Shubatakre. ISTV TTA na gold ahum silver ani bronze taruk puna medal kuntrag humdoi fangduna ahum suba takrai makong mathang tarba team singda tharumapu singna trophy ka loina na certificate amadi sel gi mana piduna punung thawatki match ahum thangna na mai paktuna Manipur Police Sports Club taragamathoi suba L Suniti Bala Devi Memorial Sena Women's Football League ki champion oikrai Impal West District Football Association na sinduna YWC ground malomda team marina saruyatuna chathariba Taragamathoi Suba L Suniti Bala Devi Memorial Senior Women Football League Ngasalotion Kray. Lotion Bagi Thoramda Horticulture Department Officer N Momon Football Lover K Dilip Kumar Football League Asigi Donor President L Manihar Impal West District Football Association ki President S Sanatombana Thorma Pusingoi ki ngasi sana ki ahan ba match ta Manipur Police Sports Club na Sai RC Tagelbu Goal Taragani Thoi Amada Yamna Lakchana Maithiba Piduna Chatharakiba League asigi champion oikibani Kripsa Naurem Thong na YWC Langtababu Goal Ohum Sinoda Maithiba Piduna Football League asigi Ohum Suba position takrai Makong Mathang Tarba Team Singda Thorma Pusingna Trophy Piduna Pung Thawatki Star Level Second Trophy Open Polo Tournament ki winner Nambul Mapal Polo Club Team B na oikrai Nongchupana Sagol Kangje Loop Langjing Achobana Sinduna Langjing Achoba Kangje Mugunda Team Kungani Thoina Saruyatuna Chathariba Star Level Second Trophy Open Polo Tournament ngaslotion krai lotion bagi thoramda Impal West ki Upadyaksha T Sar Chandra Pasoi GP ki member Sumanta amadi tongan ba GP ki Pradhan Singh Susaryaki ngasi sana ki baroiba match ta Nambul Mapal Polo Club Team B na Chingkhayunba Polo Club Team A bu Panjul Taruk Anida Maithiba Piduna tournament asigi winner oikibani winner oiraba team da trophy ka loina na lupali sing kun runners up tarba team da trophy ka loina na lupali sing taramanga ahum suba position taraba Nambul Mapal Polo Club Team A da trophy ka loina na lupali sing manga amade das discipline team taraba Nongchupana Sagol Kangje Loop Langjing da lupali sing ani Tharumapu sing na khusnaki Polo Tournament 2014 की Manipur Veteran Cricket Association na Sinduna Luang Sangbamgi Luang Pokpa Cricket Ground da Team Taragamathoina Saruyaduna Chathariba Taranithoi Suba Manipur Veteran Cricket Tournament King Assist Sanakibada Rez Nagamapal na Krau Khamnam Bazar Buran Nipugatare Tamaiti Pikrai Rez Nagamapal na Tos Ngamduna Hana Betting Tawada Apiba over Kuntrada Wicket Ahungkak Turaga Ran Jamagamarpu Manga Loki Masik Bakumda Krau Khamnam Bazar na over Kungataret ka ball amada wicket loina turaga ran chamaga kuntranipan khak loki match asida Rez Nagamapal gi Pierre Lal na ball nipuga tarukta ran yankhai ni thoi loduna man of the match takre hayeng DSU Kwaketel amadi jam Khagempali ga sanagani MU Mantrikhong Kungataruk Subalang Thabal Kendra Inter Club Sports Made Football Tournament के final चंक्रे जजिंग इनात कनबलुप न सिंधुना जजिंग कांगजे बुंग फुटबॉल ग्राउंड दा टीम नेपाल न सरुयातुना चथरिबा कुनगतरुक सुबाlang Thabal Kendra Inter Club Sports Made Football Tournament के ngasi sana के ahan ba match ta MU Mantrikhong na Hemanta FC Mairen Khongbu penalty da goal tara mapanda maithiba piduna tournament asigi final changkibani team animang na apiba matam da goal amamam chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tawada MU Mantrikhong na Hemanta FC bu goal tara mapanda maithiba piki hayeng ani suba semi final da Lishu Lilong amade BP United judging sanagani New Delhi da ngasidagi haukiba kuntratare subachab Junior National Volleyball Championship ke ngasi sanakibada nupa macha ki match ta Manipur Andhra Pradesh amadi Haryana gi makutta maithi krai nupi gi sanakibada su Manipur Punjab ki makutta maithi hore
Thawbal Kiam Sifai Mamang Lakaina Sinduna Thawbal Kiam Dalaiba Global Club Ki Ground da Tim Taragatarukna Saruyaduna Chathariba First District Level Thangjam Somarendra Singh Memorial 5 Boys Aside Under 14 Football Tournament King Asi Sanakiba Ahanba Match ta KSHWO Babu Bazar Amade Royal Club Laithagol Gol Amamam Chanaduna Draw Chatre Anisuba match ki sanaki badasu ke WYWA Kiam Amadi SWDA Hauka Gol Amata Chanadana Draw Chakre Hayang Ahanba match ta Seva Sabal Tongba Amadi KSWTDA Amorejamga Sanagani Anisuba match ta Global Club Kiam Sipai Amadi GFA Timbi Bamon Leraka Sanagani M. Rabichandra Trasna Sinduna Kiamgai Ideal High School Ground the Tim Taragamapalna Saruyaduna Chathariba Taruk Suba Star Level M. Rabichandra Memorial Open Football Tournament King Asisanakiba Anba Matchta KMFC Kiamgai Muslim na Kangla FC Kiamgai Bugol Ani Amada Matiba Pikray Ani Suba Match Ki Sanakibada RDD Wankaina KFC Team A Kiamgai Bugol Mari Anida Matiba Pikray Hozilo islak padang sinong magyoiba ay nga sagi pau. ICR lampel patagi pangba pau gi matungin nga sige khwaidagi sabagi chang degree Celsius kungomdoi dasmik mari khwaidagi ingba degree Celsius taruk dasmik ama nungsita yawe sing manil chang ayukta chada mari phumapal nungthildana chada yangkai nungjugi chang nil. Hozimero pau amana Tombisna High School ki compound dagi saru sayang sing phangbaki thodok CBI buthigata naba Prime Minister amasung Union Home Minister da State BJP na taksin gadawri Imphal City manungda thangna thangna bom pokai basi paliba sarkar si sasan haitre Imphal West ki police officer punamak transfer tawgadabani haina MLA Shyam Kumar na phungthokrai amadi Congress Party na matam sangna lengak tuna maremgi super power singi manungda ama oina leiribani haina Chief Minister Okram Tibogina haikrai ISTV na pisaba pau matang sa lujari ning tabili pasingbo ang kana kurumjari